awungifostanga ngithi ulale nami. Ngithi ulale nami awungifostanga. Ngifuna imali mina. Awungazongijwayela kabi mfethu ukwami la. Angeke ungitshele lutho kwami la. Maka kukwakho maka wena baba nawe awuthathi izinto kahle sikazi. Ngizongena la endlini mangiphuma ngifuna ukubuya la ningasekho nonke la makhamera wakho. Maka ke indaba kaSipho. So. Kanti wamphusha so. Yabo wenzani? Wamphusha so. Uzimbuza mningi Ngicela ungasaphindi ungiphushe kanjalo baba. Ngiyayicela lento leyo ebelungu ayistop. Ngasondela uyangiphusha. So ukuthi uphethe iharafu ngizokubophisa baba. Ngizokubophisa. I-agreement yami nawe ukuthi unginike imali and a position ye supervisor. But manje awusayenzi. Why ungasayenzi? Ngoba ujwayele ukulala nabantwana bala lento ze-FMini yethu. Ngizokunika yibi position because ugogile wena uya ku pension manje. So guys, ke kopa ngwe le kopa today again. Ke kopa ngwe le kopa and ke le leboe. Thank you so much guys. Ke bone ra support ya lona guys e golo. Ke a leboa nka ke movie ya rona le shebelletse la subscriber. Ke kopa le ska stopang le ne le qhubeka. Kopa ba jwetse la vaso re thabile ka ne re ba le yo. Guys, we thank you because yakubona if you do something angisinishilo ukuthi you want us ukuthi sin offer content and we have started. Siqale nge-movie nayi and siyababona laba that are liking, commenting, abashare. Guys, thank you so much. Please tell others to tell others. Siqhubeke ngalento, si spread nje be aware of the day. Because of what's ba king mfana ne se ka bona. Ke go bone fela wa king. Le di comment tsa lona guys, le ska thaba mo le comment or le chong. Le butsiseng guys, we are here for you. Since it's a channel enye, don't forget to subscribe. Isibe ngapha nangapha yabo. Ngiyabonga skim sami. Awuthi sisebenze ke. So hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngole tsuku O's. Aus wa tsba ho etsalang O's Blue. Ntho etsalang ko re nna hantlantle ke ne ke na le agreement le manager ya ka. Ska ha ke na le agreement le manager ya ka gore ba tsba keng ska pile ke thola mosebetsi. Ke robala lena 3 months pile, and after 3 months o tlo nkhupukisetsa tšhelete. Our O's Blue manager se le motho o hlophang, manager ha sa batla, manager se le motho o changeang a etsang eng ene ke a thaba O's Blue ha nka stopa motho a ka nna ntebela. So guys, ntho ke tlo etsang ko tsa makile bona O's rantlantle bothata ba ha ile manager ho etsahalang ke khutle le yena. Yes baby. Mama ne ke kopa jotse di fiwa so rantlantle le biso la ha o mang ibile wa e go ngolletse. Lebitso la ka ke Itsakane ne. Ke na le problem, ke na le bothata. Nenkinga enkulu. Mina ngithe ngifuna umsebenzi. Mangithola umsebenzi yes ngatshela umunye umngane wami ukuthi mele uye uyofuna umsebenzi ku that firm yokwenza ama pets. So then ngalento ngathola iboss yathi okay umsebenzi ukhona but umele uqale ulala nami. Ngathi hayish ngoba umsebenzi ngiyawufuna umsebenzi kamampela. Mangufuna umsebenzi so wathi uzolala nami cala. Mangathi ulala nami then ngavuma ngoba ngifuna imali. Then walala nami. Then it's 5 months. Yeah, understand? Bekakuthembisa ukuthini umuntu omdala? Angithembise ukuthi uzongikhupulela imali and uzonginika that position ngoyibona le ye supervisor. But manje angiyiboni. It's 5 months. Akasangibheki. So wena kahle ngami akasangibheki akasenzi next. So that is why mina ngibhalele iJosie Bioscope ukuthi nizongincedisa ukuthi lo muntu lo ngifuna that position, ngifuna that money la ngithembise yona. Ukulala nawe mara into akuthembisa yona akakuphi yona. Ubhizi ulala nami manje angithi is 5 months mangu confront manje uyablutika. Akasangiphenduli. Uyablutika akasangibheki ungithembisa ukuthi uzongiqosha. Alale nami. Hayi umuntu omdala istory sakho sibhlungu. So wena komsebenzi wa hao boss ule goba la le lona kaofela hore ke wena hore libe le fihla conversation ye wena my sis ke ene o kupileng hana o fihla mhlomong hore letse so le robalana o tla o khuphukisa hore no etsahala eng ke re motho o kaofela mole ba kenileng mo ko di position o robala le bona including me. Mara bona ye bona ba khuphukiseditse di position bona go ya go sho nna ke kukila gagolo ba banyane o ba kentse o ba fa tšhelete nna ke re pila ka itlhoko hae kim re tlo kena o re kena mo ke o dula mo. Okay guys re kena mo ha ona dintja mtswadi ya tse lovers mfana kopa le atumeleng ni Jones o kena mo o dula mo re kena kae oh
Koko. Le kae? Motho o moholo ne ke kopa fela re bue le wena ka montle. Please. Re kopa tshwarelo motho o moholo ka di-camera ne ke kopa fela o tlo re tlo reng. Please. Okay, ona bothata. So guys, re emetse ntate. Ona bothata he. A re emeleleng ka mo mami. Ntate le kae? Sephila mama njani? Ya le nna ke teng motho o moholo. O rona re batho ba Chozi Bioscope motho o moholo ne? Yebo mama. Jwale mona re ngolletswe ke mama. Mama o rena le bothatanyana ba batlang ho bolokisa le wena. So mama ke tlo fa sebaka sa go jwetsa buturu wa o re ngolletse. Ke kopa mo jwetse he. Angithi uyazi wangithembisa mangizocela umsebenzi kuwe wathi okay uzolala nami walala nami uthi uzonginikeza umsebenzi manje umsebenzi ukhona umsebenzi yes ungiphile but imali iphansi and is position le supervisor ikuphi awunginiki manje is 5 months 5 months ngisebenza la ku company yakho awunginiki that position ujwayele ulala nathi ulala nalapha laba abancane lapho ubhizi ulala nabo banikeza ama position mina ngoba ngigugila unginiki I position Ntate ke ka baka la gore mama yena o tsofetse that's why sa mo position ka pa gore ke ka baka la eng Ang understand kahle sisi. Ngoba usisi imali engimnike yona uvumile wathi yamnelisa. Mase efuna ngikhuphule uchaza ukuthini. Ake wena o nkile pride wa robala lena wa mjisa go tla mokhuphisa tšhelete so ha o sa mokhuphikisetse o reng obane ke ntho o itlwaetseng go robala le basebetsi ba gago wena ntate Hayi sisi leyo. o nka advantage ka batho ba sokolang na o robale le bona because of I feel like wena no o nka advantage ka bo mme ba le bo ausi ba sa kgoning wena o na le sono sefahlong sa ntate Modimo because of wa kgona go nka advantage ya bona o tsebo ka go ba batla mosebetsi ba tlo ba le desperate o tlo ba robala motho mo Akukho kanjalo u sisi. kanjani Akusimina engikhulume kanjalo. o mina ngicela ukuzwa wena ukhuluma uthini ke mntanami Usisi ufezo ufuna usizo kimi. Wang-offer into angi-offer yona. wakofaka ini Ukuthi ngilale naye. Ngimnika umsebenzi. Nami bengengiyeke into ngiyidinga. wena udinga ini wena baba uyayidinga nje igugu ngoba ulala nabo baba ningi Angibasukeli. Mayifika umuntu efuna umsebenzi. Athi uzonginika something ngiyamnikeza. Ngimbuze yena uzongikhokhela ngani. Angikhokhele ngakho angikhokhele ngani nje ngoba enzile usisi wangikhokhela into Hayibo ya mina ngithi ngiyenzele lento le uyifuna angithi ngiyenzile ngilale nawe walala nami ngithi ngifostile. awungifostanga ngithi ulale nami awungifostanga ngifuna imali mina nawe sisi uveke waqhumula ipeni hey makakhulume kahle mina seduce you mina ngikuseduce hayibo mina ngize ngithi ngifuna umsebenzi wathi okay sabana agreement yeso sabane agreements iagreement yami nawe ukuthi unginike imali and a position ye supervisor but manje awusayenzi why ungasayenzi ngoba ujwayele ukulala nabantwana bala lento ze FMini yethu mina ngoba ngumdala awunginiki imali ne position Mana we mama ngicela ungitshengise iproof ukuthi usayinile leyo agreement yakho iagreement bekuyi mouth to mouth bongitshela ukuthi uzonginikeza supervisor unginikeze nemali obvious ma usupervisor we have money so wena ngoba ujwayele ukulala nabantwana abancane kunini labantwana bakhala ngizokunika yibi position because ugugile wena uya ku pension manje ngizokunika mama ulala naye nanoma ubona uya ku pension uyangidayilela kokuqala emzini wami mfethu uyangidayilela kokuqala uzongiletha kanjani emzini wami mama mfethu ngiyabona ukuthi uzongiletha phambi kwama camera Ngoba uyabheka. awungazongijwayela kabi mfethu kwami la angeke ungitshele lutho kwami la awuyabheka maka kukwakho maka wena baba nawe awuthathi izinto kahle sikazi angizwa kahle Inkinga yakho angithi wena manje uthi uproud ngalento oyenzayo. kukwami la Uproud ngalento. kukwami la into engizoyenza uzoyenza ngizongena la endlini mangiphuma ngifuna ukubuya la ningasekho nonke la makamera wakho maka ke indaba kasisi siyenza njani baba wena utshontshe ipride yakhe ulale naye ene ngiyacabanga ukuthi uyetsa abasebenzi bawo jwalo sikahatsho uyetsa why umuthepisitse o robala lena o qeta go robala lena o ntse mo jwetsa ka di position why if u feel go batla go robala lena so robala lena hantle go robala lena sweet angitshontshangi ipride yakhe uyotshontsha ipride yami kanjani uyo ozofuna ukulala nami akusimina ngiye kuye kuze yena kimi sengitshontshe ipride yakho hayibo angifuni ukwenza into engizoyisola ngayo kusasa wemama uzoyenza Sola ngayo. sisi wecamera awume kancane sisi we mic sisi nawe mike ngicela ngiphumele ngikhathele ngicela ngiphumele ngikhathele bana babanyani bethu boss sisi we mike pusha so kanti wampusha so Yabo wenzani? wampusha so imbuzo eminingi
Uya-abuse abafazi wena. Ngiyeza kuwe, ngiyabuya. Hawu uthi sikamphusha so. Hawu. Baba yini leyo yenzayo emntwini wesifazane? Wawutomphusha sona. Uphusha umuntu wesifazane phambi kwamakhamera ebhekile. Mase silayita abantu kuthiwa sirongo yini le noyenzayo? Mase silayita abantu nithi sirongo. Ntate ke kopa ska hlola hore phusha so ane. Asela ngokuzodala. Ke kopa ska hlola. Uzolayitwa yimi. Mr. Jones. Ashintate utawe o. Wena you are sick. Wakula. And ngicela ungasaphindi ungiphushe kanjalo baba. Ngiyayicela lento leyo ebelungu ayistop. Ngasondela uyangiphusha. So ukuthi uphethe iharafu ngizokubophisa baba. Ngizokubophisa. Wenza kanje vele uboss wamarhosha. Iboss yokurhosha. Yonke into sirekhodile bra. Sirekhodile ivideo nayi. Uyamixa usinika umsebenzi. Ah usile mara usile wena. Usile. Ngisazongena lo msebenzi wakho wena. Ngoba mina Usile, ngifuna ngizozoza. Manje ngiye emsebenzini. Asibagidinele ubona untshwere skalathalatha jwang mabuto wa hao. Ngibona. To say that. Mara skamthola skalathalatha. Uska wara olutho mfamsisi okay ubatlang. Ke batla jwang wena o situation nge so ka boss esinang pelo o pelo empi o phusha ke go phushitse le nna ke le so ke wa bona ke na le bana. Se tshwanetse ke provide ko ntlong. E tshwanetse ke provide ka ibatla tšhelete e. mara o ga ka se o khupikisetse mara o ga ka se o khupikisetse Ibatla tšhelete e. askis lovers ke kopa o theose o simoya ke bue ke kwa le so So vuli case. No, so vuli case ngeke because my ngeke Ke iphele. ibatla tšhelete. Le mosebetsi ka o batla. mami a ke re o go tla o fa tšhelete mara never sa hlola a ka se khupikise e bile ka se thobeke go robala le wena Akusana taba. Amfede amfanga tšhelete e nyane ya di grant. Akusana taba. wait guys ke a tshepa la bona wait king re tlile ko bossing ya OC mara re fihla zanga ba le botho because of le nna ke kene mo guys ka try o bua le ena ska motho ke mo bontshe gore ntho a etsang e wrong ska ha tshepisa ba OC di tšhelete ba sa bafi ke a tshepa gore le bone gore na le heartless ha ka kang because of le nna ke ile ka re ke a try etsa mosebetsi wa ka a buta vesana mpush so ke a tshepa gore ya le bontsha ntho ga buti hantlantle ke motho o nkang advantage ka batho ba bomme a se motho o na le nkutlwelo bohloko ka batho ba bomme so ke a tshepa le wena mo hae ha mo situationing e tshwanang le OC whereby le wena o na le boss and a boss e robala le lona for le fa tšhelete le ska le balela fela gore email la ko jozibioscope.co.za le following le subscribing ebile le sharing di video tsa rona ke a le rata kaofela na le see you in the next episode yes baby mami askisane la re sebe go tla mo fa metsi Mina kae ngithimele simvulele i-case lo muntu. yokuthi abantu ulalana Because manje i-warifu uzoyenza komunye umuntu lento. Ayipheleli la kumama. namaharafu ubona ungiphushe kanjani lo Sine full evidence.